tubifurije kugira icyumweru cyiza cyane. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatwereka Zlatan ndetse na Cristiano Ronaldo. Zlatan umubona ngo atera penalty kabisa mu gihe Cristiano ateraga kufra. Akaba rero ikinyamakuru kidukubita titre kitubwira ko ikipe ya Mirase yatangiye urugendo rwo gushaka Europa League mu ikipe ya Juventus iri kwiruka cyane mu by'ukuri. Ikaba rero nta n'uyiri inyuma mu by'ukuri, ikaba rero yamaze gushyiramo amanota 7 rero n'ikipe ya Lazio Roma. Nyuma ko rero Juventus itsinze ibitego 4 byose kuri kimwe, akaba rero bahise basiga amanota 7 ikipe ya Lazio Roma kuko yo yahuye na Mirase yikorera ibintu bibi cyane, yiterekamo ibitego 3 byose ku busa. Tukivuga kuri champion y'Abataliyani kandi La Gazzetta dello Sport ikaba itubwira ko ikipe ya Inter Domir igomba kurasa Bologna mu kanya gatoya cyane, hanyuma igahita rero isigamo ikinyo kinota rimwe hagati yayo n'ikipe ya Lazio. Mu gihe kandi Tuttosport nayo ntiyacikwa cyane, ibitego 4 kuri kimwe nta mpuwe kabisa. Juve rero yakubitaga muri derby y'Torino rero irasa Torino ibitego 4 kuri kimwe, mu gihe kandi yamaze gushyira mu manota 7 nabwo ikinyamakuru kikabigarukaho. Ni nako kandi rero Hakane Kanoglu ndetse na Zlatan Ibrahimovic na Ante Rebic ikinyamakuru gikomeza tubwira ko batigeze nabo bababarira ikipe ya Lazio Roma rero itari ifite Shiro Immobile mu by'ukuri yakubititse mu buryo bukomeye cyane, rero ikaba Mirase rero ngo irimo irigaragaza kabisa ngo c'est une grande beauté nk'uko Abataliyani bari kubivuga. Ni nako kandi Tuttosport ituzanira page y'amatransfer rero itubwira ko MS Aubameyang rwose vuba hangaha ari bo basanze Lautaro kabisa mu ikipe ya Inter Domira. Nako kandi Corriere dello Sport nayo ntiyacikwa kabisa, ikavuga ati Juve itangiye gukora icyo bita escape itandukanye n'abandi rwose icaho ishyiramo intera ndende cyane. Rero akaba rero nayo igaruka kuri match y'ejo rero Juve yarasaga Torino ibitego 4 kuri kimwe, akaba kandi bavuga ko ikipe ya Lazio Roma yikozeho mu by'ukuri kuko kuva bamaze kwisiga amanota 7 rwose iby'igikombe ishatse yabyibagirwa. Corriere dello Sport kandi nayo inagaruka kuri match y'uyu munsi kabisa ikomeye cyane hagati ya Napoli n'ikipe ya AS Roma, akaba rero ari match babwira gatuza ati gerageza ibyishoboka byari byose kabisa ushake Europa League. Akaba amakipe yombi arwanira sport yo gushaka Europa League umwaka utaha. Ikinyamakuru AS mu gihugu cya Espagne kitidore intare ebyiri, akaba rero ari Karim Benzema ndetse na Inaki Williams bayoboye amakipe yombi rero ari buhure mu kanya gatoya cyane, Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico Bilbao kuri San Mamés. Ni match komeye cyane rero, ikaba ari match iri budeside igikombe, iri buze gukurikirwa na match iri buze bitinzeho gatoya cyane ya Villarreal na Barcelona. Akaba rero ikinyamakuru kivuga ati izi ni match ebyiri ziri dangerous kabisa, akaba rero arizo ziri budeside iki gikombe. Marca nayo ikaba itagiye kure cyane, AS iravuga kuri iyi mikino rero kuri uyu munsi match yo mu kanya gatoya cyane ya Bilbao ndetse n'ikipe ya Real Madrid ndetse na match ya Villarreal na Barcelona. Iki kinyamakuru kikaba kitubwira ko igikombe kiri ku meza nk'uko cyakoze iyi titre rero. Igikombe rero reka turebe uri bugiterure ku meza uyu munsi, nimba Madrid igita ku meza cyangwa se bugiterure ku meza. Ikinyamakuru Mundo Deportivo kikaba kitubwira ati n'uyu munsi cyangwa ihita ibyibagirwa. Ni ikipe ya Barcelona rero iri bukine n'ikipe ya Villarreal, ariko igomba kuba yamaze kumenya resultat zavuye kuri San Mamés. Hanyuma kandi ikinyamakuru kikaba gikomeza kivuga ati dore test ikomeye cyane kabisa kuri Quique Setien uyu munsi uramenya ko uri mu kazi cyangwa utari mu kazi. Iki kinyamakuru kandi kinatubwira ko Antoine Griezmann yongera gutangira ku gatebe rwose nk'ibisanzwe, akaba rero kitubwira ati rwose umuriro muraka hagati ya Quique Setien ndetse na Antoine Griezmann. Ikinyamakuru Sport kikaba kivuga ati dernière chance kabisa, atamahirwe ya nyuma rero ku mutoza w'ikipe ya Barcelona Quique Setien uyu munsi ngunadatsinda match ya Villarreal rwose arebe urya nazinga n'ibikapu yigendere, kuko haraba hagiyemo ikinyonyo cy'amanota menshi cyane atsinzwe mu gihe Madrid yaba yatsinze. Nako kandi kinavuga ko rero ikipe ya Barcelona ibujye gukina match yamaze kumenya resultat zavuye kuri San Mamés. Ikinyamakuru Sport kandi cyanagarutse kuri dossier Lautaro Martinez kitubwira ko rero Barcelona idafite ubwoba bwabwo bwose kuri Lautaro Martinez kuba close ye liberatoire iri burangire mu minsi 9 iri imbere. Urabizi ko uyu musore rero ikipe Inter Domira yavuze ati ikipe iri tayari kabisa gutanga miliyoni 111 yazikamutwara, rero close liberatoire ye irarangira mu minsi 9 iri imbere. Mundo Deportivo kandi karatuzana inkuru yuko President Bartomeu, Vice President Aurelio Thomas ndetse na Juan Carlos Laventos Chief Executive wa Barcelona, aba bagabo batatu bose bamaze kuba batanga ikirego muri Nike kabisa, bakaba rero bayibwira ati igomba kutwishyura amafaranga nyuma yo kuduhombya. Hakaba hari harasizwe itariki rero yuko Barcelona igomba gusohora jezi ikazishyira hanze, hanyuma yarangiza igatangira kugurisha. Ubu ntiri kugurisha kubera ko jezi bakoze bazishyize hanze, bamaze kuzishyira hanze abantu bamaze kuzigura baza kubona ko izo jezi zitameze neza cyane, rero akaba rero barasubije mu ruganda kongera kuzikoresha mu gihe ikipe Barcelona ibwira Nike ati muduhe ku gafaranga, ibiro amafaranga baduhombeje ni menshi cyane. Akaba rero Nike nkubitsa ko ifite contract n'ikipe Barcelona kugira mwaka 2028.
ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Manchester United yatsinze Bayern mu bitego 5-0. Ole Gunnar Solskjaer mu kiganiro n'abanyamakuru rero akavuze ati uyu mugabo mureba witwa Mason Greenwood uyu nguyu afite finishing yo ku rwego hejuru cyane ameze nka Wayne Rooney. Mu gihe ikinyamakuru The Sun kigaruka kuri Frank Lampard watsinze ikipe Watford ibitego 3-0, akaba rero Super Frankie avuga ati rwose guys iyi pressure tumaze kuyimenyera, ati ni pressure iteye ubwoba cyane kabisa gushaka spot y'umwanya wa 4. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri VAR rero nyuma ko West Ham yamaganye VAR rwose bigaragaza ko umwaka utaha adashaka VAR muri Premier League. Mark Halsey umugabo wahoze usifura muri Premier League yamaze gutangaza ko mu by'ukuri iyi VAR ikwiye gutekerezwaho mu by'ukuri mirica umukino, mu gihe Mourinho we yibaza ngo ubundi iyi VAR ni bande bayihagarariye ahangaha, abantu ngo baba basifura bameze nk'abibereye hirya ngiyo muri za Stockley Park. Kocha Mourinho ni mubi cyane. Mu gihe cy'imakuru The Sun kandi giserebura na Jim Vardy rero ejo akaruje igitego cy'ijana ndetse anongeraho n'ikijana na rimwe, baka rero ari match rero ikipe ya Leicester City yaje gutsinda kabisa yandagaza ikipe y'abavandimwe ya Crystal Palace. Vardy rero akaritwaye neza cyane mu by'ukuri atsindamo ibitego 2 rero uyu mugabo akaruje ibitego 100 ndetse n'igitego cy'ijana na rimwe rero muri Premier League rwose bakamuhaye n'igihembo. Mu gihe kandi cy'imakuru The Sun kigaruka ku ikipe ya Borussia Dortmund na Leipzig zikaze gushaka n'umu defenseur y'ikipe ya Norwich akitwa Ben Godfrey, akaba uyu mugabo rero bari gushakura ko bamukura mu ikipe ya Norwich akina mu mutima wa defense. Nako kandi ikinyamakuru gikomeza muri inkuru kitubwira ko Robert Lewandowski yatsinze igitego cya 50 muri saison mu bitego 4-2 batsinze ikipe ya Bayern Leverkusen batwara DFB Pokal. Tukivuga ibya DFB Pokal kandi Karl-Heinz Rummenigge akaba yaganiriye na Sport 1 kabisa yahara mu gihugu cy'Ubudage, akamaze kuvuga ko Kai Havertz ntago bamushaka mu ikipe ya Bayern Munich ntibamugura. Iyo nkuru yo tumaze no kuyikubura, nizere ko uyibonye ubwo uyisubyibagirwa ibya Kai Havertz mu ikipe ya Bayern Munich. Karl-Heinz Rummenigge kandi akaba yamaze gutangariza ko Lucas Hernandez adashobora gusohoka mu ikipe ya Bayern Munich ngo byaba ari ikosa, kuko uyu mugabo akaba yaramuguze $80 ikipe rero ntago yiteguye kumugurisha kuri $50 rwose umwaka utaha. Lucas Hernandez akaba ari mu ikipe ya Bayern Munich. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyatwereka rero Adil Aushishe yuko ari gushakishwa cyane ikipe ya Saint-Etienne. Code Puel rero toza ikipe akaba ari gushaka uyu musore rero Adil Aushishe, n'umupeti umuhanga cyane jondi yasezeye Paris Saint-Germain, yari mu batoya ba Paris Saint-Germain ariko akaba yarashatse umwanya wo kujya gukina rero akaba inzira rwose ziri kunyira zimsanko zimwekeza mu ikipe ya Saint-Etienne. Ari nako kandi Curtis Jones agasore kagahanga cyane kakata kamacacari kabisa kamubana ka Liverpool akanga ni hatari karanazamuka mu ikipe ya mbere uyu mwaka uza, akaba rero Curtis Jones zongeye amasezerano y'igihe kirekire cyane ikipe ya Liverpool. Mu gihe kandi Mario Balotelli akaba ari gushakishwa n'ikipe ya Boca Juniors mu gihugu cya Argentine. Les amis, komeze kugira umunsi mwiza cyane.